Dumelang Thobela ra lo tšheletseng la le khoneng la bohlano go tsaba ya ka le Mankoko baby nna ke mogwasha ke malela go dimo go busha sa go lele ke mogwasha ke selampharanana le reng le bolaiša bara golo molatša maabane motho ke go itheta tle banna wa leboga bophelo ka baka la gore modimo o re adimile bjona e re ke go botsa gore go tsaba ya ka le Mankoko baby letšatšeng la lekgono nna nka se tlhola ka sepela ka sefatana ga se leng gore se le kgere e seng ka morago ga go tseba moeng wa letšatši la lekgono ke nyaka gore le ge re tswa ka a tsene sefatanageng sa ka mpotse gore bothata bo mo kae ge e le gore se na le bothata a se beele ka thoko a nthomele se se swa mathomo nka noponya matlho ka motse gore ke nyaka sa mohutamang o tla se dira ka baka la gore ntate Isaac Boshomane yo bokgoni bjo a ke tse gore o tswalwa nabo goba o rutilwe ke motho mongwe e fela o gona letšatšeng la le kgone gore hlatholela tše ka moka ba ga Boshomane Thobela Mankoko le kae re gona lena le kae a re kwaneng nena ke gona e fela kgatlhago ya ka ke mo difatanageng ke thoma maaka ke re le se thoma mathomong fitlha mafelelong le ka se dira awa a re se ka ropana le nna ke mokone ya ntšhidikgolo ke tlhantlhagane wa letšhaba baditi obane go tswela pele tšhaba baditi ke a leboga mokoni mokoni le mogwasha ba tlhakane le batheletše le babogedi batho ba lefe mo go tsaba ka le Mankoko baby nke re kweng tle banna gore le mokoni le tswa kae ke tswa ko Skuruwe ko Limpopo okay ka mo mokopane ka mo Skuruwe sela sa ka mo gaufi le Dendron le Bogom ke re gane ke Skuruwe se sa mo mmapela sa mo mmapela e be le bo Skuruwe ba lwa motho le mogolo a tšhabela ko mmapela a tšhaba botiae a ke tsebore goreng mogolo le morato go tlokwa morago no ba le dintwa tše e leng gore ke tša go se fele tša ke tša shaka le tee a kere okay ka netse go tlhabana tša shaka le tee napeng le tšwele pele le re tlhalosetša gore la tswa Skuruwe la go la bjang ke gotse ka mo gae go sena sefatanaga mara ke gotse ke rata sefatanaga bicycle se sengwe le se sengwe seo ka reng se a sepela ke be ke bile ke itirile mogwera wa bao e le gore ka bo bona o na le karikana o ba bicycle o ba koloi ke a tseba gore tšatši le lengwe ke tlo namela yaanong ke ratang koloi ke sa lo monyane bjalo ka thoma o lebelela le batho ba lokišang dikoloi mo gae mola re fela re ba bitša bo mathula tšatšing bjano ke re bjano ke na le kgatlhego ke nyaka go bona koloi ela bjano ka lemoga gore batho bale a ba lokiše difatanaga ka mogo go tshwanetšeng ebile ka baka la gore gantši ke ko magaeng ba hwetša sebaka ka nako ele ya di-Good Friday le ka nako ele ya matswalo a morena bjanong e ba gore ke nako e ba humanang sebaka sa go dira mašheleng ebile sefatanaga sa go e se le sa mmagong o humana e se fitlha kwa le se humana di-bumpers tšela tša di-bus namile di-chipi tše dingwe di a kgwetlha-kgwetlha he o iša ko bona ge ba lokiša go kgwetlha-kgwetlha ola ba bofolola ko gongwe gore ba kgone go dira mašheleng le sa le gona makarapa bjanong nna ke be ke ya mola ke nyaka go bona se ke se ratang mara se ke se kweleng sa dira gore ke name ke kgethe se ke tlo bang sona kana makare ke le ka mo ke a gopola ga botse be ke le ka mo mphato wa bone e ba reng ke grade 6 mamtha ka re nna ke tlo ba mechanic ka gore he ke gola ke tlo ba le sefatanaga yaanong sefatanaga sa se ka se ko banneng bale ke tlo itukišetša sona yana maele ka mokgo bokamoso ba ka bo thomileng ka gona ya ba gore ka baka la gore nna ke na le go tshwarela ko kgole ka gore ke šetse ke feitše A le B le mphato wa re o bitšaeng wa boselela le wa bosenyane le wa bolesome bjanong mara ke lemogile ko morago gore e be le ge modimane o dira gore ke kgone go ithuta ka mokgwa ba bangwe ba ithutang ka gona re tlatla re etla ko yona ko pele ge re tlo bolela ka ba banyane mara ke ka mokgwa bophelo ba ka ba bokamoso bo thomileng ka gona le gone bontšha le bana ba bangwe o duele gore ntho ele ya career awareness, career development, career guidance e botlhokwa kudu ene o ka re thomile o e lesa ko thutong ya fasana nna ke bile matlhatse nna ke kgethile se ke se ratang le mmamtlha ke sa dira sona ke sa rata o tshwana le tšatši la mathomo wa bona ke rata ka mokgwa e leng gore le kgonne go tsopola le gore hlatholela gore le paletswe kae le šitile kae la tswela pele la diraeng batswadi re na le go se lebelele bana a se bana ka moka ba e leng gore ba ka kgona ka phapošing ke ka fa e leng gore ba bangwe ba kgona dilo tša matsogo e fela mo fe buka gore a e bale a ka no se kgone go bala e fela wa mo fa ketlele ka ga e senyegile a e lokiša wa se bo gore o e kgonne bjang
ke iputsa gore bana ba bjalo ke ba e leng gore le ka kgona go šoma le bonana. ka se sebaka botsebotse go tloga ka 2021 re thomile o lebelela bona kudu-kudu ka baka la gore re lemogile gore morago wa re be re tšea bale ba di-TVET college ba ba tshwereng theory fela re ba diriša practical on the job re be re dula re gapela ba ko thoko Yeah. o fitlhela mo re reng it's a rena dustbin for a human being ba ba ya kae Aga. bothata bo bogologolo ke gore le boletse ka batswadi o ra ba tlhokomele bana ba bangwe ba tlhokomela mara ba na le gore ge ngwana wa bona a etswa ko university ke ge a rutegile Yeah. gore na a fetša mola ka no rute a tlo dula mo gae a ba e lebelele ba ikgantšha ka gore ngwana bona o tshwere degree Yeah. bjanong bothata bo bogolo re na le ntho e la ba reng ke stigma ge re tla ko di-technical vocational ene ke bothata bo bogolo bo ba aparetseng naga ka moka ba bolela gore economy ya rena re beakantšheditše go gola ka 1.6% ko fase kudu-kudu mara ge re ka lebelela academia ya rena e ko bo 70%, technical vocational e ko 30%. Setup ye re ka se kgone go godiša economy ka yona re ka se kgone go tšweletša mešomo ka yona e tshwantše e fapane e be gore 30% ke academia re tlo kgona go dira di-research tša rena ra kgona go tla ka di-trends tše di swa re ipapetša le mafase a mangwe 70% yela ba kgona go ba ko fase ba diragatša di-research tšela tša rena ba di tšweletša ra nna re ya re o lebelela gorena ye šoma bjang re ka e kaonofatša bjang re ka e fetola bjang ye re ka e emiša e sa šoma go ya ka mabaka a lekgono bjanong ka moka e re le bale ba o researcha ke mangwayong o tšweletša di-research tšela tša rena laebone ke maka tlo nyakang go tlola di-oli gore a dire gore research ela le e buletseng ka chipi e itseng le oli e itseng e tšwelele re e bone bothata ba rena ke bona bo bogologolo ke kgatlha ke ka mokgo thuto e kgolwane e bontšhitšeng morago mengwaga e mmalwa ke a bona gore ba tloga ba tiišitše gore ba supporte di-TVET college e kgatliša kudu ka gore re ya kwale ntho re e bolelang ya gore re tshwanetse re tloshe academia re iše ko fase technical vocational ya kodimo ke ka moo le rena ko Gabokgase mošomo wa rena o mogologolo ko lebelela yona bona bana ba o tšwa di-TVET college gone jale re thomile o lebelela le ba o tšwa ko di-special school re na le bana ba ba bitšang cognitively challenged or cognitively disabled bana bale o bo sena ko ba a ba kgone le o tsena le ko TVET college bjanong bo felela kae ene e thoma go ba bantši ka baka la ke rile ke re ke a lebeledišiša ke dira le research ka hwetša e le gore maphelo a re a rena ka mo magaeng a boima economy ya ke re affecta ka mogae le bana ba ba affected re feleletša re gane ke di-slow learner mara he re lebeledišiša re bolela le bona ka ge re thomile o ba tšea re humanela gore bana ba imelwa ba tlha ba imetswe ebile ba sa tseba gore ba tla dirae bjanong re feleletša re nagana gore ke bale ba o ithutela ko kgole mola e le gore a se ka moka bona ge re be re lebeletše gone jale ka se sebaka re kgonne go qualifyiša ba batlhano ba ba tswang special school on a national level go ba automotive motor mechanic artisans nnete bošamane wa tseba ka mokgo bolelang ka gona nna ke nyaka go bona 2026 e leng gore ya go tsena mo go yona e segale le kgone go ba le bana ba e leng gore le tlo re ge le lebelela ge 2026 fela la miemela go feta ka mokgo e leng gore le miemela ka gona bjale ke nyaka re boele morago go lena le rile tše di le dirageletšeng ge lebelele sekolo le šitwa mo le lokelwa mo la ipotsa gore le nyaka go tsena mo le leng gona bjale go tša difatanaga le nyaka go ba mechanic la dira dithuto dife go fitlhela ge le tlo fitlha gona bjale ebile e le lena le kgonang go dira difatanaga ebile le kgona go tlhatlha bana ba bangwe gore le bona ba kgone go ba di-mechanic re a leboga ke thomile ka go ya ko be sa le mabopane East Technicon mantlha ke TUT e change ga mmala ke fitlha kwale ka baka la gore nna ke tshwarela ko golenyana ka feila mengwaga e mebedi ka bona gore tšhelete lape kwa gae ya fela ka kitimela ka mo Soshanguve Technical College ka dira N1 ke sonofetša N1 tšhelete la kwa gae ya fela ka thoma ka tlalelwa bjanong ka se tsebe gore ke kae ka ya ko be ba e bitša Department of
manpower ka nako ele ya pele a kere banong ge o ntse o palelwa ke shetse ke tswa di-psychologisting high 3 go leka o bona gore mara ntho ke kgethang e tsamaišana le ka mokgwa ke bopilwe nna a kere o ntse o palelwa o thoma o idouta beanong he ke ya kwa bare ape wena o suta kgwetlhe ebile ka mokgwa dipoelo tša di leng ka gona ebile re nyaka o sponsora mara a o sa dira motor mechanic o dira fitting and machining accommodation e gona di-class dilo ka moka di a patelwa ka re ao nna ke nyaka go ba 50 and 10 nna ke nyaka go ba mechanic or nothing yo a re beanong re o dira bjang ke kgopela lengwalo la tšele di bolelang gore ka lona ke ye ko ba dikoloi mo ba ka ntšea ka lona a ke re tla be le bontšha gore motho o jwang a ba lengwala ka be ke re bile le kgona le ka le addressa ka Toyota ke tla nyaka go ya ko bona ke rata ya bona ba lengwala ka ya kwa le ke fitlha kwa le ba lebelela N1 yaka ba kry-a di 99% tše pedi ba lebelela lengwalo lela ba rena moretše ya ka N3 mara ka baka la gore o na le lengwalo le N1 ya botse so e sa le July mamtla o tlo tšea ka January ge o ka dira N2 ba iphasa ka January re ya go tšea a ka e kgopela tšhelete ka namele bommane ba mpha tšhelete ka registera ape o tse gore go šetse o ithuta bile o tseba gore he ke seno phasa ke namile ko humana sela ai ka ntšha di 99 tše dingwe gape namile ke ya kwa le bang interviewer ka tsena ke rile he ke le ko Toyota ke sa le moithuti wa ngwaga wa bobedi ke šetse ke phala makgowa a mabedi ba ba šetseng ba le qualified ene re tsebile ka kotsi ya gore ke be ke na le nkane he ke tla mo mmerekong wa ka bana ke re ka nako ele apartheid ne ba re go na le nkane ba re wa tswafa wa nna le engeng ba rile ba re banko ba lebelela work rate ke bona ba bone gore a motho o phala batho le ba ba motho wa botlhokwa mo director a bona re bona le re gore motho o dirang o re direla tšhelete o a e felo ke tlo botša ke HR a mpotša gore mona ga ntho wena o bjang ke re ka eng rape be ba re ba o koba di-result tša go dirile nix apo phala ola le ola hey man that's why service manager nthagalela so man a sa mpotše gore why ntho ela ke be ke dira ka lerato le gone bjale ke sa e dira ka lerato ke ntho e nyaka go tlhotlholetša bana ba bannyane gore ge o kgetha selo ipotšiše ka nnete gore wa se ratana e se ka ba influence ya go tswa ko matitšhereng o ba ko batswading go ba ko reng yela e na le tšhelete ge o ka e dira ka bogwari bo bo feteletšeng tšhelete e tlo latela a ona ka mokgomong ka nako ntate bošomane ge ba bile ba nagana rona le swele ba nyaka go gora ka ba kušara mo re tlo latlha motho wa botlhokwa ka baka la gore o phala le ba re beng re nangana gore ba kgona o bo o šoma bjalo ka eng o bo o šoma ka mola di-serviceng wa service tša difatanaga goba bo o dirang ke be ke le moithuti wa o lokiša go service o repaira lo maintaina ke ntho ba e bitsang apprenticeship ke ithutile morawa ke tswa mphato wa maramatlou ke tswa le ke dina le N2 yela ke ithutetše mošomo wa bo mechanic mengwaga e mene ya go tlala pele ko testiwa go ba artisan anong ke be ke le mongwageng wa bobedi ke le student mechanic anong ke šetse ke phala batho ba šetseng ba qualifyile ba feditše 4 years bile šetse ba tswa trade test nnete go dira selo se o se ratang go tlo go fitlhiša mo nyakang gona a re thome mo e leng gore o le o noši wa ra nke ke thome company e leng gore ke yaka e leng gore ke tla kgona go thuša bana ba go tshwana le nna ge ke gola ke gotse ke tlhoile borutiši ke lemogile ka morago e šetse ke na le 7 years ke le ko Toyota gore e be se borutiši bo ke bo tlhoileng e be e le ka mokgwa thuto ba beng ba re ruta ka gona nna ke ithuta ka tsela e fapaneng yaanong kare go raya gore bana ba bangwe ba o ithuta o tshwana le nna ba yo wela mo mathateng a ke wetseng mo ona ke gotse ke rata go thuša batho ka re no ke tshwanetse ko boelela ko sekolong ko ruta batho ka tsela ye nna ke bonang gore e tshwana le yaka ke ile ko Soshanguve Technical High School
o tse gore o ruta o se tšho o dire method of teaching Mm. o dula o idouta Yeah. mara ke dira tsona na mara ke dula ke dira bonnete ba gore a ke ruti bana ba ka mogola ba beng ba nthuta ka ona ma-teachere bale Mm. ke tshwanetse ke ba rute ka tsela e le goreng nna ke tlo ikwa gore o ka re o ithuta nna Okay. ntho ela e dirile gore jatsi le lengwe ka morago wa sekolo ke šetse le bana ba ka Mm. be se ke tswalle le batibotse la phapuši Eh. principal a ntše a lekola a ema mo la theeletša ke ruta bana ba le a theeletša a boela ko officing a se ke ko ro gona ke bošetša dilo ko officing a re ei mona ke kgatlha ka mokgwa o rutang ka ona ke re ke a makala gore jwang jwanong Mm. a re a bo sa tswalela monyako ke tlile mola ka emanyana metsotsonyana yo ke duma o ka reng ke be ma-teachere ka moka le so ke re nape bile ke a doubta ke re ka gore a se ke dire method of teaching a re yo batho ba dirile method of teaching o ka kwa gore ba dira eng ko ditlelaseng ke mathata anong ke sa boela yone e la ntho ele ya gore ga o dira dilo ka lerato ka passion o tlo no ba le ditsela tše dingwe tša o dira dilo gore di ye ko maemong a godimo ka gore e tlo tswa mo go wena a se ntho o ka e rutiwa o tla rutiwa di-basics godimo a tsona go tlo tswa mo wena dilo tšela di tlo no tswelela a se tšeo o tla di cremang Yeah. bjanong e rile morago wa mengwaga e mebedi ke le ko sekolong ke be ke feleletša N6 yaka morago wa mengwaga e mebedi ke le ko bona Pretoria West College of Engineering ba re mona re tlo bula automotive workshop re kgopela o apply Wow. ka apply ba ntšea ke santse ke rata practical le ko sekolong ke ba boditše gore ke kgopela go ruta moto le maths fela Sure. ko collegeng ke ka mo workshop ba re ne ro nyaka ka collegeng ke re no ke tla lefa di-evening classes mara ke nyaka go ba ka mo practical ke rata ruta batho ba o dira ntho ba e bone phela ka gore nna a ke re ke sokotše nna ne ba mpalela buka ka nako e ke le ko collegeng ne le bothata kudu bjanong ge ke be ke fa di-evening classes ne le 1.5 hour period 2 nights a week ba re Pretoria West College o tloga e thomile le mola e sa le makgowa fela highest pass rate ya moto N3 ne le 67%. Nna ka o tsena di-evening fela 2 nights ke startile ka 94.7%. Yo. Ke bitsiwa ko officing ya rector gore I've been advised gore robile record ke record ya eng ke a mpotša 67% ke nna ne ke sa lebelela record nna ne ke lebeletše gore bana ba ka ba pass Fela. ene sephiri ke se ge ke thoma o ruta bana letšatši la mathomo period yaka a ke ruti ke nyaka go tseba bana ba ka o tee o tšwa ko kae why o dira ntho bjalo ntho e nthuša gore ge re ya ko pele ge ngwana e tšwa tseleng ke kgona go šomiša se lampoditšeng re lebaka la o dira ntho go mmušetša tsele o kgona bjang o ba le workshop ya hao mola o sa bale o kgona bjang o bereka le ba bangwe mola o sa šomišane le bona ka mo tlelaseng gone jwale so dilo tše ne e be le tšona tše di dirang gore ke kgone go šomiša di-approach tše di fapaneng e tsele ke sa le college a se tšho ke dire method of teaching mara ke no lebelela gore tlase ya ka e tshwere bana ba ba jwang ka rako kry e tshwere mix ano tshwantse ke nne ke ya ko godimo ke nne ke ya ko fase ke nne ke ya ko godimo ge collegeng ya ka di-term test tše pedi nna ke be ke ba ngwadiša tše 4 e nthuša gore ke kgone go tseba bana ba ka mmo ba bangwe ke kgona go ba gadimola because ke a bona gore ba raloka ba na le potential ba bangwe ke kgona go ba encourage o kere motho wa kry-ile 88% ke 12% ile kae a kere o lebeletse gore ola o kry-ile 42% o ipotsa gore ola ke tlo moomanya ke re bona wa bona o thomile ka 42 o ra gore graph ya o e tshwantse e namelela ola wa 88 kere graph ya o e se ka ba ya theoela ko fase so a ona wa tlo relaxang o mongwe le mongwe wa tseba gore tshwantse a push ke mo tshwara ko level ya le mo yona gore a re ko dimo wena o mo a re ko dimo bjalo ke yona e be dira gore ke ntšhitše di 94 95 go fitlhela ke tlo tšea ke Mercedes Benz South Africa. Wow.
ke nyaka gore le tlo re tlhatholela ka kolo ya mathomo e le rileng le dutsitšetše le la reng ke bone gore nka se dire sefatanagana e fela re lebelele baithuti ba le nang le bona gona bjale ke ba ba kae re lebeletse ba masogana le magarebe ba e leng gore šetše le tseba gore ke na le di-mechanic tša ka šitšile. gone jale ke thome ka gore mola ra thomang a ke re nako ela mmušo wa rena o seno thoma re le rena re akaretswa ee o ile wa tla batho ka di-concept tše di mmalwa mmušo wa senyela ke tšhelete ba leka o supporta tše le tše yaanong ke rile nna ke tlo thoma ke re ape nka se ye ko mmušong ke re ba nthuše ka funding ke no ya ke re ke na le concept ka namile ka re no e re ka gore ke a dumela gore nka traina batho ba qualify e re ke šomiše bonnyane bo ke nang le bona okay ke ntšhe dipoelo pele ntho e ba bitsang proof of concept mo dima 189 yeah ya bo mechanic ba re ba producing go gabo khaso 12 ya bona ya mathomo e be le out of my pocket yo bashimane ba lesometee le ngwanyana o moteng ka damile ka ya ko thuto e kgolwane ka re bonang township entity e nyane e kgonne ntšha bo mechanic on a national level yeah without your funding ba yo verify ba re ba kae ke re ba šoma ka moka ba yo checka ba khumana le gore ka nnete ba šoma bana morago gore tla thoma o sponsor e thomile le sponsorship ya 46% ya tla ya namela ya ba 57% mara nna mo nna e be le gore ke be ke na le 0 mara bona e kgonne go fitlha ko kae okay yaanong mo dima 189 ewe ba 57 ke basadi ka mo male dominated industry ke bo mechanic yo le yele ya house fatala sa o se la rile se a tshwenya ke tla o biletša ngwanenyana a se tuna ka mo lebelela ka monyatša ga di tlo mpontšha motlholo mo dima bona re na le ba batlhano ba ba tswang ko special needs school okay ba le ba palelwang bile ba sa kgone go qualify wa di-TVET college yaanong re šetše re na le bašimane ba batlhano okay ro ba graduateša ka di-24 tša October re tla be re biditše le ba bagolo re le a bona ba le re beng re ba palelwa bonang šiba ba kgona wow mamtlha ba tshwere national qualification e leng internationally compatible team ya rena e kgona re na le team e le reng re na le batho ba ba volunteerileng o mongwe o rile o bona o mongwe wa rena a palelwa a le ko SABC 2 stories untold a mfounela re kgopela volunteera ke tlo ba ruta English wow o na le 3 years a volunteera ko rena jo o mongwe le yena ke o tshwere masters ya psychology ya re ke kgopela gore e le mentora nna ke le thušetše bana ba lena re kgona go lebelela gore na matshwenyo a bona re ka lokiša bjang ke e nngwe e re tšweletšeditšeng gore bana ba imelwa go tšwa ka malapeng bjanong go dira selo o tlo no humana o goga thušo ye o beng o ka se e lebelele bjanong gone jale gore re be re thome e thomile ke mošimane o a beng a palelwa o feitše grade 8 ha tlhano a ba tlogela sekolo e ke ya ko Bibleng Proverbs 18 verse 16 e re mpho ya hao e tla o direla sekgoba mo lefaseng ebile mpho ya hao e tla o fihliša ko pele a ba tlhomphegi mošimane ola a paletšwe ka dithutong ka mokgola yena o kgonne o dira sefatanaga a kgona go dira le helicoptera a kgona go dira le se sengwe e be se gore ke rena ka borena re dirang dikoloi o tšea yena o la gore re thuše le ba ba pallwang namile ya ba gore mara re ka se dira sefatanaga ya bore no re se direng gape la tseba Ntata Isaac Bushomane tebe ya makatša ka baka la gore lena le ba bangwe ba e leng gore le bona o ka re le paletše dithutong selo se le se dirang ke se segolo o tshwanetse go ba o tseba dipalo o tshwanetse go le palelwa jwang ka baka la gore le kgoneletse batho ba bangwe ba sa di kgone dipalo a dipale le science a e pale tsela e re rutiwang ka yona a se tsela e rena re agilweng go ithuta ka yona he re ka rutiwa gone jale bana bale ke bolelang ka bona ke ba batlhano ba be ba sa dumelelwe ko di-TVET college ka baka la record ela ke robileng ko TVET college ke ile ka kgopela gore ke
ke kgopela ba ngwadisha for exam only. Okay. Nna ke tla ba ruta ko workshopong ya ka ba tla ba tlo ngwala fela. Okay. Ba gana ba re o tlo increase a failure rate ya college ke re ke kgopela chance e tee fela. He ba ka faila ke tla withdraw. Yeah. O feitše o motee a feitše ka 2%. Wow. O tloga mo ba ro ka nna ba tliša ka bontši. He re bolela bjale bana bale re bolelang ka bona e leng di-artisan mamtla. Ba kgonne go dira N1 le N2 le N3 ya ko TVET college. Ba ntse ba ithuta mo rena. Ba ya ba ngwala di-exam fela. Okay. Ba phasitše maths, ba phasitše science, ba phasitše motor trade, ba phasitše le engineering drawing. A re lebele 2026 go na le bana ba e leng go le tlabe le na le dikgoba ebile le ba tšea ko Kgabokhas gore le kgone go ba thuša. Thuto tše re di dirang e tšea mengwaga e meraro. Okay. A e tšee ngwaga o tee. A ke re nako ele ya rena ke rile be e tšea mengwaga e mele. Mmušo o e fetotše wa re ka mengwaga e meraro re ka kgona ka baka la gore ke re o na le technology bjalo o na le tše dingwe tše re kgonang go ithuta tšona le re le ko gae le ka matlhale a re nang le gona. Bjanong ke mengwaga e meraro. Gone le ba re ba qualifyšang o na le ba bangwe ba e le gore ngwaga o tlang ba fetša ngwaga ya bona e meraro. Ka ngwaga re tšea bana ba e le gore morago wa mengwaga e meraro re ba iša trade testing ba yo qualify ba di-artisan. Le ka 2026 re tla be re tšea bana ene gone jale re thomile go lebelela gore re nyaka bana ba ba nang le talente. Ge nka no tsopola gannyane ko morago kwale ba be ba re township ka sentšhe bo mechanic. Ka re no ke mechanic nna ke a dumela gore ka bantšha. Re improvile ke 189. Ba re banyana e ka se be bo mechanic. Ke re e le gore yena o nyaka go ba mechanic. Hele ka mofa environment e conducive o tlo ba mechanic. Ra re ba le ba special school le bona he ba ka fiwa sebaka ka mokgwa bona ba ithutang ba ka kgona go fihla ko ba ka fihlang. Bjanong ya bone ke ya gore ba le ba qualifyileng ba sena formal education a ke re gore ba hiriwe ko ngwe ba tlo nyaka matric. Ke ba boditše e re thoma go trainer ke re lena le ithutela go tlo ba self-employed. Okay. Ntšha ka kgopolong ya hao re employ ke motho o mongwe. Yaanong gone jale re ba registeretše company e leng ya bona. Okay. Ra e tšea ra incubator ka mo ya rena because o ka seno ba registera wa re ba tla yo survive ko ntle kwale ba ka seke. Re ensure gore ge ba le competent and confident ba ka nna ba tšwa ba yo e rana ko thoko ele ya bona. Re ile mo bona ra re ge le bona gore re ka ba le percentage e itseng ka mo ya lena le bolele re tla maintain a standard ra le advertise ya rena. Ntate Bushomane nna le wena re fetše ka nnete Ntate Isaac Bushomane se gona sefatanaga se le se thomileng mafelelong mathomo go fitlhela mafelelong se leng gore bile re a duma gore tšatši le lengwe ka re ka re ko Kgabokhas ba na le dipampiri dilo tše ka moka tša go dira difatanaga šetše le ra di bona gore di direga ka mo Afrika Borwa. Re a leboga. Ke tlo tšea credit e feletšeng ke fe kamogelo nkamo ka gore ke yena mabjoko morago a dilo tše ka moka ke yena o ke boletšeng ka yena gore o be a palelwa ko sekolong. Okay. Ka o tlhoka matlhatse mmušo wa rena o saenetše gore naga ya rena e ka se tsoe e tšweleditše sefatanaga tše re di tšweletšang re di tšweletša gore re ka raloka ka tšona ko thoko re šetše re tšere sefatanaga le helicopter yang ka mo ra iša ko ba thuto e kgolwane ra ba bontšha minister le deputy minister ra re e seng re ba bontšha ditshwantšho re di tšere di šitše ba di starta ba di bona re be re khupile re atile monwana o mogolo he re tsamaya mo highway ka koloi e senang dipampiri e kgona go tsamaya 120 mo tseleng ba rile re boa ba re emiša ya be e le gore be re tshwere le trophy e nngwe re winneng re namarara re kgopela tshwarelo o sepela ka koloi re be re šitše botlhatse ka baka la se re be re bokgoni bothatse a shebo monna lekgowa lebelela re ya mankgan mare ba ya tanki mara e no bontšha gabotse gore ge o ka ba le diphetogo tše dingwe ka gore he re ka kgona o dira tšona difatanaga tšela ke tlholego ya mešomo
Kudu. ebile ke tlhotlholetso ya gore bana ba le ba palelwang ke academic side ba kgone go bona gore ba ka itirela eng ba itirela mešomo ka bo bona. Ntate Bushomane le boletse tabeng gore nna le nna re thoma go boledišana mo gore nna bana ba le ba sa kgoneng ba le ba sa tšeng ke di-university ba le di-TVET di sa banyakeng re ba iše kae ka baka la gore a gona dustbin mo re ka latlhelang motho. Nke le re botseng gore bana ba e leng gore ba tlhoka thuso ya lena le tlhatlho ya lena go feta mo ba le hwetša kae? Ba ba tlhokang thuso ya rena re na le website ke www.kgabocas.com. re na le YouTube, Kgabocas YouTube, re na le Instagram, re na le Facebook. Ho nyaka le presentation ya go feta awara ka moka e re beng re tshwaretše le Sasol Foundation. Go ka no Google Isaac Bushomane Sasol yo ntšhetša presentation ka botlalo yo fa gore na go thomile kae go dirang gomme re na le partnership le City of Tshwane re na le workshop ko Roslyn, re na le workshop ko Soshanguve. Ya Soshanguve ebile ke training center re diretse gore be re traina le ko Roslyn. Ko Roslyn re iša ba ba šetseng ba boitšutšenyana ka gore ke ko difemeng bana ba le ba sokola ka madulo. Yaanong he le ya ka mo ka gore mo motseng ba kgona go hira le mo gausu le ba ba tswang ko kgole ka gore gone jale re na le ngwana wa tswang KZN, re na le bana ba ba tswang Limpopo, re na le ba babedi ba Zaneni ke banyana, re na le wa Bekersfort, o na le nako ngwe be re na le banyana ba ba 7 ba tswa Venda, re na le ba bararo ba tswa Mahikeng, re na le ba ba tswang o mote wa Mpumalanga ke ona o tla be a graduata. Re bona a ba nyake gore na ke eng se Modimo a ba fileng. Motho a se ka no dira ka lebaka la gore ke kwele Kgabocas ba re ba dira sa gore ke nyaka o ya a re nyake motho a dira selo se a senang phišagalelo ya sona ka gore se tlo mo frustrata ko pele. Nna ke kgopela gore Ntate Isaac Bushomane Kgabocas a e gole le tšwelopele go tlhatlha bana ba bangwe ba be se ba nyakang go ba sona ka baka la gore ba tla ba lemogile gore ke se ba se ratang ke se ba se kwešišang. Ge e gotse ebile e tsentšha letseno le boe le tle le bapatše go taba ya ka le Mankoko baby. Re tlo boa ebile go sewe kae re tsentšha le tše dingwe tše di tsamaišanang le go na le ba ba dirang di-city re thoma go roka di-uniform tša rena e ka kgona gore batho ba roke ba namile ba ithuta ebile ba hweditše mošomo. Nna ke le lebogile ba tlase le matlhogonono go lena go leboga rena ke ka mokgweleng gore leboga theeletšo le go bogela ga gago go taba ya ka le Mankoko baby letšatšing la lekgoneng la bohlane ke Ntate Bushomane ge le ka sefatanaga o se tseba ka ntle le ka gare re mo lebogiletlhe tlhatlho ye leng gore o tlo tšwela pele go efa bana ba bangwe 2026 ke leng gore re lebile go yona mohlomong o ka tsena go Kgabocas go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata.